zalazi lagano, ali sigurno. Ali puno bolje je uživo. Pogled je veličanstven. Narodni radio, 20 sati i 19 minuta, a ovo ludilo nastavlja dalje bez nas. Da, tako je, naši su dali sve od sebe i što reći, što se tiče dečki na terenu, mi smo doista pokazali sve što se moglo. Poljska dakle ostaje iza nas, Ukrajina sta na kursi, tim smo dobri, lijepo se predstavili u nogometnom smislu, možda smo mogli malo i više, ali sve u svemu zadovoljni smo i s dečkima, a izgleda i sa selektorom Bilićem. Biliću, idem dobro, neka mu bude sretno u Rusiji. Kažu naši slušatelji, doista, evo, ja mislim da su svi oni najstrožni kritičari morali staviti koplje ono u trnje i priznati čovjeku da do 12. Uživo maltene više sunce ne vidim, a na kameri još uvijek ima krug. Neke stvari, a nadam se i da većina vas održava stav koji ćemo sada čuti. Eto, još malo da se razgalimo sad za navijačkom pjesmom, ko zna kad ćemo je sljedeći puta moći slušati. Početkom rujna, negdje 5., 6., 7. rujna, Hrvatska Makedonija na Maksimiru počinju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. A što kaže Biserka iz Splita? Naši reprezentativci na prvenstvu su bili sjajni, hrabri, borili se. Zalazak sunca u Dubrovniku. Predivno. Ali oni trebaju i posle ovoga prvenstva biti naši momci koji su branili naše boje